Bosiano bia ni wahu mahu we nyina ye bosiano bi anado ne ba omi abosiano a won abo no ene na ema ye light ema ye dem yo ati ase anado ne ba omi bosiano ene ema nkola ko school free anado ne ba omi abosiano ene na nei police fo soja fo adwuma aya akono enu bi ene ye de atoto koko fo say woka so wokanda jibaboye it is possible Ghana for enya gidi oba omiamu e support ba omia na emu oden because bosiano omo boy no omo amfa nkoto edan ya masile queen mama akwaba wo frame adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel near notification bell so for more news. Ebusiafo wara ewo oti region na ehofo enomo ekase na omo ekire se omo kwan bi eda honom enye ekwanya ada ho ende anase ochna na his excellency na nadodanko Akufo-Addo bayi wababa yesa kwan no ede amomo na omo bisa Ghana for say sa question omo ebisa his excellency na nadodanko Akufo-Addo se bisia bebrebe na wa abonodo ye de no o de bisia no aye den no omo embra oti region wara honom na omo mehwe omo anisuade akwanya his excellency eyi wo ho enya akwan keto akra na sa kwan no esan se ada ho ache na NDC ababedi Ghana so force 27 years na oti region and eye new region na his excellency na nadodanko Akufo-Addo akwakote e wo Volta region eye stronghold de ma NDC amayoko no mu eja sa kwan no ato for so many years intino his excellency na nadodanko Akufo-Addo ombeda na se de bia na 2024 yinso de ene ye abasobo enomo beto aba ede abona bauso na de bia meka say akwan ho asemede wo kan NDC fo wonye din because NDC fo nya kwan wo ba wo bebu amembu na wo yi kwan 102 no mo atro ho green book de agu ye kwan we so akwohwe na sa kwan ni ho enso wo green book ni mu e kwan no exist wo green book ni but in reality na kwan ni ho NDC fo mutumi ye bio yenti ensema mo de etudwa kase na nadu sika mu hu dia waje bosia mu hu dia de ya no hwe bosia no ebi ni o won kwan no bosia no bia ni won mahu we nyina ye bosia no bi anado ne ba omi abosia na won abo no ene na ema ye light ema ye dem yo ati ase anado ne ba omi bosia ene ema nkola ko school free anado ne ba omi abosia no ene na nei police fo soja fo adwuma aya akono enu bi ene ye de atoto koko fo say woka so wokanda jibaboye it is possible Ghana for enya gidi oba omiamu e support ba omia na emu oden because bosia no omo boy no omo amfa nkoto edan ya masile queen na omo amfa nkoto edan ya makumawud omo de ye Ghana ye ene ukọ education kura hwenkola eco school obia won laptop ompewe na opeden it is possible intino muhu a we ye bosia kwan ni bi bosia kwan no so mahu lai no damase NDC fona ya mokase na nadu sika mu hu dia waje bosia mu hu dia de ya no hwe bosia no ebi ni o won kwan no bosia no bia ni won mahu we nyina ye bosia no bi anado ne ba omi abosia na won abo no ene na ema ye light ema ye dem yo ati ase anado ne ba omi bosia ene ema nkola ko school free anado ne ba omi abosia no ene na nei police fo soja fo adwuma aya akono enu bi ene ye de atoto koko fo say woka so wokanda jibaboye it is possible Ghana for enya gidi oba omiamu
ɛyɛ support Bawumia na emu ɔden because bosia no wɔn boy no wɔn amfa nkɔtɔ ɛdan ama Sile Queen na wɔn amfa nkɔtɔ ɛdan ama Kumawood wɔn de yɛ Ghana yie ɛnɛ wokɔ education koraa hwɛ nkɔlaa ɛkɔ school obiara wɔ ne laptop wɔmpɛ wei na wɔpɛ den it is possible nti no muhu a wei yɛ bosia kwan no bi bosia kwan no sɛ mahu line no damase NDC fo na ya mo kase Former President Mahama Sesebre who voter nyame ncha de His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia nti ene digital obi a ye bibia ne nu ehwe nti ene ye bibia nsie nyame yeda wase se MPP fo abebie Ghana fo nyina ni Former President Mahama uba voter region no oni ahemfo no omu communicate ne senate wahu wankasa no energy akodown weni bi anji ebi se untumi mfa wonsa ense obu se voter region fo me Mahama ayewei mampen ti se wakotina eho na osi KJT market na osi ye no unhu sa ahemfo nya unhu sa omo hwe o mo nyina ti wono mo hwe udi oni mo madwunu ebi se mo di ato ho se vote ni nya dunku na mo abeji promise ma mi nchire se musi Dr. Mahmoud Bawumia oye comedian oye joker anka okọ ho no bibi of voter o de basi ubu se eye wo na waye wo mbre so a anka wani beji anka wa ho nkeka no ebe kosoro won se ahunka bia ni mu wani bia ntumi nji nsem no kra pie o anu kra bo nkra o fere se nsem be pie o si 2020 MPP onya 14% ena NDC anya 84% ena former president Lawrence Blenso munya MPP nya 0%. Waka na iye ya mi ka mi video mde bia nanso wehu uso nya 14% na mama nka nkyere mi nsusu ma opim say this 2024 election MPP obenya more than 14% times 3 ena obenya enkyere ye voter for ye fire ho adwene o se waba no wani nji untumi fa wonsan si bia so say why am a voter for me ne wa mintumi begina platform kese bi of voter da se wadu ho on home market wa home market se enne Dr. Mahmoud Bawumia ne ahonkeka no nneni gie wa hu mo hon guasi a mudi agu voter region nti mudi ya to for the vote say the year ebie voter shine your eyes voter for mumbie mani so hu obe mama ye voter for nye penu na so mu NDC fo na mo si enye sa o si Lawrence Breso o Breso de unsa nyada wa hu eni wuo ni enimguase we kan obe didi matem comment section poto na so mi no ababa se mi nsan come chi biem enko fa wo former president